lo están mostrando a ese, ¿no? No, porque no sabía, no sabía ni para dónde iba. Esa no es Ani. La del Walloon, ¿no? La de delante. No, era más grande. ¿No has visto primera fila? Se ve bien. Se ve bien, sí. Se pasean por aquí, ¿sabes? Lo ves, ¿no? Y también, ¿no? Mira, mira, qué pecho, wow, mira la cara ahí, del monstruo. A ver, por favor. Es que aquí está el We would like to thank for those who join us tonight to participate in the especially thanks to Progressive Desa Datsai and Desa Datsai Impala and Progressive Desa Impala. This we have very great and thanks that you join us for tonight for our presentation. And we want to come to saatnya kita menyaksikan satu persatu yang telah dipersiapkan dengan penuh kreativitas masing-masing bangsa-bangsa negara. Bapak-Ibu yang berbahagia, mari kita sambut dengan tepuk tangan meriah penampilan vokal pertama yang berasal dari SPT Trisakti Banjar City. Ladies and gentlemen, business guests, please welcome one of the great creation Banjar City, the creation of culture and creativity. They are the future. Ahora ya está contento. Sí. Oh my god! Ya ha venido tu amigo, ¿verdad? Mira estos dos chicos jóvenes. Que han venido porque nos han visto, ¿verdad? Sí, eso me ha dicho. Max, look there! Big green one! Fire! God playing into
From village to village. When you come to visit one of the Tapas wedding, is one of the very historic places that you come and see from many soldiers to go to Syria itself. Those that they want to drink the water from the voiceless water, Dari SD Taman Sekar Banjarmandi dengan judul Tirtani Hampul. Please welcome, ladies and gentlemen, Tirta Hampul from the village Taman Sekar.
Selanjutnya kami akan They are represent of Gulingan. Gulingan is one of the very wonderful audio to be in the one of Gotong Royong from the I appreciate Gulingan present one of the very wonderful history from the Latihan sila manusia sila marikan ang siapa wani siro marikan ang raksasa iyon di siro penyoh iyon di singani marikan ng unang-unang marikan ng jagat raya apa nano pamintanku siro yan marikan ng bando Allah kenapa siro paripurno ikan jagat raya Block mata. Look at those that look so funny. Hello, wonderful idea. The creation of Block mata represent from Purwan community village. Very amazing idea. They are the generation of Purwan village. Please enjoy. Block mata. From the big eyes, the big muscle, very wonderful, sculpting, looking in all of you. Block mata. Tuan siro mereka nak watakan raksasa, tuan siro watakan tenang, anu siro mereka nak jangan ni. Belum maju yang tapi kadang seraja diraja. Siapa wani lawanku? Siapa wani lawanku? Belum maju nanti siapa ni bicara. Apa aku raja diraja mereka nak jangan raya. Ayo, yan na berasa mo yung adik ko watak berada ayo, wala ba tayo sa watak ko? Lama ka na dinanoak,
Bahan dari Anja Noel SD Putra Kahyangan yang berjudul Buta Mangsa Pralaya. Di tanah suci desa dan Utaran, warisan leluhur bukan sekadar tradisi, dia adalah napas jati diri Bali kuno. Salah satu pusaka sakral itu adalah salam fis bolong, jinak bolong kuno, yang bukan hanya bernilai materi, tetapi simbol keseimbangan skala dan skala, lambang perputaran rua bineda, serta pengikat karma desa. Namun ketika keserakahan menguasai hati manusia, pusaka itu dicuri. Tindakan tersebut bukan sekadar pencurian benda, melainkan pengkhianatan terhadap akar-akar budaya dan spiritualitas leluhur. Getaran skala pun terguncang, alam menjadi tidak seimbang. Duta kala bangkit menuntut keadilan kosmis. Di alam antara hidup dan mati, roh sang pencuri terseret menuju wilayah setra atau gerbang transformasi. Di sana berdiri sosok mengerikan dan agung, yakni Ijagal Mangsa. Ladies and gentlemen, Buta Mangsa Pralaya present one of the very specific symbolized of this bolong, one from two different worlds, visible and unvisible. You are here as a great idea today. You are here to see the opposite between good and evil. You are here to see the conflict between red and white. Those started in killing and sin. You are here with the as you can see right now. Represent from Banjar Timur Kirti. Buang ke semua kedua. Wanu sandiro paduku badara duku bitan itulah pemudi muang sosok. How you are Apa pakai kaya very bocah special and very kind to your baby. Hero baby, small people, teenagers, young beings, they are really special to shape and mother has a baby and would like to adjust by family. The baby, the lemon delivered because the devil loves blood.
Ano bayu mari kanang, siro mari kanang, bunukan siro mari kanang, siro kada bayu, ano kada so, John, oh, John, ratu siro dika mana wenten di samping, aduh, ada rasa, aduh, bayi yang kecil, amanganku sudah mari kanang bayi mari kanang marco pati. Ada bayi malih, ada bayi manusia malih. Aku sudah minum, aku sudah adalah sudah sang bayi mari kanang marco pati. Cara untuk menyeberangi lautan. Pikiran beliau sedih dan kebingungan. Lautan itu dianggap sebagai bencana karena telah menghalangi tugas para suku kita Sang Rama menjadi duta cita. Sang Rama memutuskan berdiri di tepi lautan seraya membidik panah perang Astra. Setelah beranda Astra tentang samudra seketika bergoncang, seolah berteriak menderita memohon pertolongan. Air mulai surut kalah dengan ombak-ombak api yang membara, membakar semua kehidupan yang ada di dalam lautan seperti ikan-ikan, udang, kepiting, dan lainnya.
yang bernama Maya hingga disebut dengan nama Maya Jepang. Ladies and gentlemen, Aira Empu, one of the village present from Banjar Madura, one of the village who has a very wonderful crazy creation innovation. They are going to present right now as one of the very Aira Empu, opening by the with all your flowers.
Berikan watakan anu marikanang sira jagat
Thank you very much from Banjarmasin. Kamu gak balen nih? Wah, kesama akan dia. Wah.
Demikian cerita yang diambil proses pembentukan gunung Mendaragiri yang dinikmati oleh manusia yang ada di bumi, dengan gunung dan laut, dengan samudra dan gunung menyatu. Ladies and gentlemen, this is how we searching for life. We can deep. Dia penampilan dari ST
Very good. Anak sang pancong na wadok. Enak manggil pada aduh pada sama. Terus apa nanti anak yang tuh wang wadok. Wana calon. Apa nanya silo dia dan
The story goes through the village getting a lot of people dying, and they run to the Gudi battalion, one of the very big would like to kill the people. But it's a very so we need to get a blessing from the God, get away the bad evidence. That's why today this chapter represents the village of Kanalan village, the praising one of the very victims of the civil tentunya dibersamai oleh Kementerian Agogo dari Banjar Pengaringan. Kedua Banjar ini adalah kolaborasi yang saling mengisi. Selamat menyaksikan. Madura balik saja ada barang-barang yang ada untuk pertama. Udah koordinasi sama Sindunya. Lalu puspitun terang berjalan mulai karena emas. Sedang dahulukan bersemayam.
Mari
memberikan sambutan. Ini ada omon. Lawan Sirsang Hanuman. Hanuman. Lawan mesin yang desa Banggawa rupung Banggawa. Yoya tikon dumoy Abraham Sirlawan. Hanuman melanjutkan berlalu. Untuk perjuangan Boleh.